Eyiwa madoda, ithawa kanjani itshitshi liphethe igolide into enkulu kangaka. Ngoba mawuphethe igolide akumele udakwe ngoba lento abafana bangase iphazamisa noma isikhathi. Akabuza wena mfethu. Makuthiwa unemali engango 300,000 ewallet ungadaka uzulale. Ngeke uphethe 300,000 usekhasini lakho. Usendaweni yokuphuza. Uyaphuza wayisona isitifa sodwa. Ngathi ngadle kunokudla. Mhlambe wena ligolide nje hayi. Akuselo. Ngamba kuselo leli golide alikho leli golide. Simbela semnambethi. Ngidakwa la kuzokwenzakalani? Ngihleli noheshane ngidakwa ngihleli noheshane lana bengitshontsha igolide lami udakwa. Udakwa kanjani bese uhleli noheshane? Uhleli nojakalase. Ubabona ujakalase emehle elihlaza wena uyaphuza nje unake kwakunaka. Hayi bafethu ngeke hayi. Igolide leli. Khwazi. Ngathi lona. Ngathi fake. Hayi khwazi. Ikhwazi. Lapha la ngizenzela. Mina ngibona ngathi fake leli igolide leli lasemnambethi. Oyibuka nje la lento. Wanangaba abazali beside omama abahlola izingane. Yena uma ingane na 11 years ukuthi iyohlolwa. Uthi uhambisani? Yebo. Useyike wayigada nini yena? Into encane ithi intombi encane kuvele kufanele kube intombi ngoba kuseyincane. Mina bona lapha ngibuye ngidideke khona. Ngibuye ngidideke lana mangabe ukuthi umuntu uthi kunomama amhlolayo kodwa uma akakwazi ukumhlola akamhloli ngihlelo omunye umama. Ukuthi ingane yakho uyithumela komunye umuntu uthi akayokuhlolela yona wena uyihloleli yona. Mina ngazi ukuthi intombi ehlolwa kubo. Ibisiya lapha isiya nentombi ezinye isiyohlola kodwa isikhishwe kubo kuthiwa hamba ke uye lapha ngoba thina siyakuthemba ukuthi uyiseyiyona lento. Akho umuntu ohlolayo la mapholo bakuqoqa ingane nje zibe igroup bese kanje kuthiwa nazo intombi. Akho umuntu ohlolayo. Akekho ngempela umuntu ohlola omunye umuntu. Amakhasha samhlophe ziphathela zona amakhalamani zigqobane zona. Ngoba nomhlangu usuyi ring force nje. Liyabhuma. Umuntu uyibukela nje intuba yokuthi nje mangiyele lapha ngafike ngayishuthela ngayitrendela abantu bazobamuthi ngiyintombi. Uyosithola lesi singayinge siyothi sifuna sona itshitshi la ngalithola itshitshi lentombi bese spenda yonke into yakhe akanayo ke nxa uthi usethola itshitshi kodwa nje hayi le nto leyana abanye babantu abanothando lwangempela even nothiwa awumile kahle kangakanani awunawo amandla lawo enzala umhlaba wonke ukuthi into yakhe iyowenze isaphaze izwe lonke unalo uthando namandla ongazama ukuthi intombi igcine ngakwena ikushade ibe ngakwena bagcina semphela amandla indlela ukuthi baphela amandla ukubonana netshitshi layo wayathi ayishaya yavala ishaya around amathathu ngithi mle tshitshini Nokuthi lento ukuthi ungayithethe ngoba nakho uyitshitshi wonke umfana uzokufuna. Yabo uma uyitshitshi ukuthi umende wena showcase uzowuthola. Yabo umende obona umtshitshi. Mina ngifuna etshitshi. Umende usentoni pheni yawo. Mina zona igroovane lezi zethu zasebusuku. Yabona umende usentoni pheni yawo ukuthi umhlonipha kanjani umuntu wesilisa. Angibona ubutshitshi umendo. Umendo nje usekutheni uhlonipha kanjani? Ukuhlonipha ngeke uqhamuke ungihlonipha ngoba nakho ufungibona ngiphethe imali. Ngoba kuzovela ukuthi wena ubuhlonipha imali awuhloniphi mina. Yabo? Kuzovela kancane kuzovela. Ukuthi wena uhlonipha imali ubungahloniphi mina. Umuntu onenhlonipho nje ufundiseke kahle. Umbona isuku ukuthi lo muntu unayo inhlonipho. Yabo? Kungakhona esikwakhayo kuyaphambili. Lona futhi osukwenza ukuthenga ngayo inhlonipho. Bakhona phela abaqhamuka bezokuthenga ngenhlonipho bonke lo uzongidayisela inhlonipho ke lona. Ayikho kahle uzoyidayisa. Manje thina senze njani? Isawuvoti imizi yobaba thina phela esingakaqoqi. Nakho ukuhlwa sihamba. Hayi imizi iyovuka imizi kodwa hayi ukuthi ungaclaim ukuthi uyovuswa amatshitshi.
Uyovuswa umuntu omthola ngokutshitshi. Uyomthola nje umuntu obengelona itshitshi kodwa obesepagini lokuthi akwenzayo mhlambe uyayisola ngakho ufuna ukuqonda. Yeah. Mhlawumbe usenengane. Shothi lento ukuthi Hayi ke lokho. Hayi ngeke kulahleka kakhulu ke manje mna. Wena Ihala ke lelo kushawa ihala lapho. musukuyivuna wena Ithi yasemcimbini leyo. ukuthi ubhekene nenkinga yokuthi noma wengane umfana omunye musukuyivuna wena lapho. Ithi zathi le kunu uyishayile emcimbini ushiye